Inu da munit ne phana arjulo nang subscriber ke bat ko son lo men tong bat bugma mate pejo lo aprangsi ke ne channel long wang lo ni channel long wang pen si ni video lang lo ni video lang pen ingnek hing amat si comment nang pilo ni nang video lang dead lo nang le kroy plute subscribe dead non ma amane thak don lo nang ke wang tang dead ke subscribe dead non tema. That is how my subscriber increase. Pini ke joran e oma joni ala emergency ke langji. I know it's late. Hula so karali so si lang donangi polodi. Sita, I will tell you the reason. Nitum happen ke bar ke film ke lang dunji fancy ke damlo. But ticket counter long palelo lasi hula bang so aju ke lasi counter long rakedo. Lasi alang bang pulo 10-15 minutes back do ke dam tang pu. Jongsi tiket ke jora tumle 10-15 minutes lo pulo tante arlo ke 30 minutes so silo lo so film ke dam tangji la so penamat si tu mandak pe mangjoilo la penamat ko pali du te long ji oke the ala marjan lang don ro la sila bang so la marjan jut kok pen ke hala bang so film long third so bang klangun edel ate arleng ave de but anyway non ke a film bang youtube long klang tang lo. So this is not a roasting video. Okay, it is only just sharing my experience about the film. Kecengsi ke story long bang ason dupik. Kiduk. Apa lo ang paniga ha? Jo, purutug da. Ke planga chiparo ka. Julong jot, aphansi chupiji. Don bari malam awe. Nali ji thek long lobo. Arni bang puri gitu. Lapen kes etum ko son se ke plang ma. Nang aprang ke kes ilok tak lem tunang nyong te. Claim lo tiko. Chingrum pet nang puta chingrum tek the a case ile nang ke ong. Ha? La son thomalam han pachiro pon rapet si ke pon labang so story. Story ki ajalle punon sita no problem. Ko son se labang so story pan ke peklang ma that's matter. So now we will talk about the actors. Ladak, Prince, Jevika, lapen anpata a director ame thang machita medu. Lapen actors dupik lang kaprek. Anutina pa ana bangke amen chini pet pe poyo. La sila kadu kawe alang tuma performance ko son. Performance looks good. Kechengsi to member pa nam sinang because he's the director as well as the script writer. He is excellent in his character. Jong si alang le palang no dak plutang te chelon le dat puke. Now let's talk about Jevika. Jevika ta a performance kahe nur kali, but masap so a character chepang tang cheta sonte. But fine. Now let's talk about Prince. Prince ke lasi ke cheng si alhamar janla. But I was not expecting that. Laso character apane ke kaprek actor tumke thek thelu mapu mese. Sita kachiru bang charli chetang la. Ate nekang thoilong kachiru pen ladak kachiru ke a little bit different. Nekon man tum phan man dakan nge than tang an bang ke all these are plus point. So now let's talk about the negative points. First negative point bang ke voice dubbing. La sila bang so la marjan long a voice phan bang ke voice dubbing puno rakpo voice over. Voice over lo. Isyo alam sik pichiru intuluke. Labang so alam marjan long a voice expression lapen a facial expression chetonte hoy. Especially the main character. Voice over hurbang Jevika chepang uchet hala acting hupente. Gunda voice over bang ke expert everything. Now second negative points. Editing. Penangan asin long bang ke editing defect adu. Ithera lam si rui wara da sontadu. Chong sir, nilirang claim dun po. Lapen along bangke voice over si chat munak ang huang se si ingko wala tadu. La sila bangso alam marjan long ke chok chia sonduk pik. Lapen lahai a solution tadu. La bangso a solution ke masap suwet. Sita claim ang wedat. I will tell you, no need to worry, but at the end of this video. Labang so alam marjan long ke lapuson asin tadu. Jo, labang so asin ke bibidat si tame chok pu antadu. Lake jogot patoralun.
Labangso alun, labangso alamajan atumulong pen masap ta kacira pawe. Labangso alun bang ke director bang aning kiri pen sike jognun. Ate lasolun ke director methang masih kecetok. That's a big plus point. Bollywood, Kollywood, Hollywood long anta lapuson ke avi pin lang. Avi lang pule bu कोशिश हमें कॉम्पिक ला इसीलिए बॉलीवुड कॉलीवुड वालों हमसे सीख लो हमारे यहाँ के डायरेक्टर टैलेंटेड नहीं मल्टी टैलेंटेड है सिलांग था जोंगसी इसी अलामार्जन लोंग आलू न फन अंता डायरेक्टर में था मासी चित्तोक देत प्रोतंग ते को आलू ने केलांग मिजी दी जोंगसी नलिक तुम नंगा जुला बांगसो अलामार्जन लोंग नंग निंग कांग सामनाय असिन कोल बांगला पुलुते लास्ट क्लाइमैक्स सीन Tonya hemasor kali don thoma hemasor ka chetong hut ni dundelu pai pen pu bua hut. That was the best scene. Hai, Rublin so. Nangke hem nang don juicy ke mejibo. Pai, ni nang dun delo. Napolo ni, pidu iko na. Director ta aning ke hangke lapuson bon. Sita ahem asar pisa bura tum kroy kedel. Lama si ala mathang aning arlo lama bang film long pesina paklang rong. It's only for fun tenang sangu. La simu pen pulo isi solution alam. Labang so solution ke ajit sowet. Film selam ji putang titum apor ce enang ji. Ka shooting hurle apor an sonang ji kali editing hutai tum apor ci pinang ji. Silang tha nili video non labang so video bang ke ti hek ta hai. Nearly 8-9 minutes seposon se nearly video ka silam. Sita labang so 8-9 minutes of video nearly ki shoot 30 minutes ba 1 hour an ni shoot nang koketia hut pen. Jame kaidi da hut bang protang te 5 to 7 hours on apor nang koketi. La simat hatha jong se tum ke 1 hour 2 hours of film si ka bunai podang te tum ko an apor se nang kaidi dia fa. Jong si lang mi senang ji aphan protang te apor ta en chat po. La si actor actress tum bang lam kaning ji ate o chipi bara reri be natural. Especially actress tum bang Ananya Pandey tong jitin lap ni pine. La silang tha la bang so lam arjan hit lo ne flop lo ne chini nei. Hit flop po bang kala collection lo mesi kelang matya. Tume thegane de ji kaya. Ki hit lo si YouTube long ke upload lo bang. Alam arjan la hit po fit tame muni tum kelang aning dog dei plu tang te. Hit sita hit jong jong lagi. So that's all for today. I hope you guys enjoy it.